بسم الله الرحمن الرحيم Si Isa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. إذا وقعت الواقعة Amay kami na supekatana so alungan na kiyama. Ustayan, so katirwa alwakya nagyuto so kita na amakalawlawa beta nagyuto so alungan na kiyama abituan sa wakya kakagi matatang kada kita na din so kapakaumanian. ليس لوقعتها كاذبة Ada ko kakita na iyan ikabuka kabenar din. خافضة رافعة Apung baba ko mga beradusa, apu puro kumiya manang gila. Ustayan, ada na imbaba iya na pagtaw ko ampas so di dalmo naraka, mapiapan mga alasiran nagu mga pupurusiran ko kay babatugiran ko dunia. Na ada mambu ay puro iya na pagtaw ko alungan na kiyama, mapiapan makadadapan nasiran ko katatagwirang ko dunia, agyuto sumiya maratiaya ang mga ala isimbak wala subhanahu wa ta'ala. Pitero wasudi aimbaba iyan so mga takabur ko dunia amang ingimpuruan na ipuro iyan so mga ngalimbabaan ko dunia abarasimba. إذا رجت الأرض رجا Amay katagtern sulupa sa sampor na atagter. وبست الجبال بسا Gui kayuntong so mga palaw sa sampor na akakayuntong. فكانت هباء منبثا Na maad na lupa pa kami kakayuntong. Ustayan, so katirwa habaan mumbatha, nagyuto so kayuntong ubaya na kapkikayaw na pkikaya sa daatunto kanun sa ganot. Giyuto ikaturoon Ali bin Abi Talib, so Ibn Abbas, nagyuto kon so pkikayaw wakoto-koto wapoy apkikayas na pkada adaatunto kanun. وكنتم أزواجا ثلاثة Agu maadun kanwa mga sosuna na talo ang mga lumpukan. Ustayan, kubagi sa mga to kwalungan ang mauri sa talo lumpok. Pagtawa matatagu ko kawanan wars, asirano to so kukoiran so panuratan o amaliran na kawanan na 5. Asirani kalangkapan ko mga tao ko surga. Naso sa lumpok na si ko madidiwang wars sa kukoiran so panuratan o mga amaliran al 5 adiwang. Sa ketapo yung siran sa katampar sa diwang asirani kalaan ko mga tao ko naraka. Agu sa gurumpo nga miyaw na siran na matatagu siran sa hadapan ukad na niran. Asirani miya maguntung agu makararani ko wala subhanahu wa ta'ala adi so mga tao katampar sa kawanan. Apadukiran so mga sugu agu so mga nabi. Agu so mga siddikin agu so mga syahid. May to sirani bilangan adi so sa gurumpo nga matatampar sa kawanan. Giyuto so inali ko ayat. Ay ikawalo, ikasyaw, ikasapulo sa urian. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة So sa lumpo katampar sa kawanan, na anto na aso kimangar ko katampar sa kawanan. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة Gusto sa lumpo katampar sa diwang, na anto na aso kimangar ko katampar sa diwang. والسابقون السابقون أولئك المقربون Gusto miya nga una, amiya nga una, asiran to so pakararani insiran. Ustayan, so miya nga una apaganay nasiran so mga nabi ko katuro o mujahid. So katada na aya katuro yan nasiran so mga tao ko mga pupurwadar pa ko surga. So Ibn Sirin, na aya katuro yan nasiran so mga tawa kaya sembayangan niran so dua akibla ko kapagedap sa Baitul Maqdis sa gusto kaya bangkiring yan sa Kaaba. So Uthman bin Abi Sauda nasirang kun so mga tawa kung nasirang ko kapsung ko mga masjid na gusto kapliyo ko kan jihad sa lalan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa langon ang kana na mga tindagiran na palayad untula mapia. في جنات النعيم O surga alimu an naim. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين Asalumpo kapad kumiya nga una, agulumpo ka na maito apad kumanga tawa miyawri. Ustayan, miya subag sumanga pananapsir ko anta po katerwa miya nga una aguso miya nga uuri. Sa miya terwa aya benta ko miya nga una nasiran so pagtawa miya nga una. Na sumiyawri naging kaiya pagtaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyuto ipinili o Ibn Jarir.
Sa dalilian suka tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as kita no so pengaw uri a pengaw na kwalungan na kiyama. Saging ka na natindig na piya kalubayo sabad sabab saging ka iya pagtaw nas kanya ni miya tindus ko mga pagtaw sa minggulalan sa titayan no Quran. Sa mawatan o bumanggulaw la aya makalbi na so pagtaw sa lakawron. Sa supagan na miyaw na nasiran sumyangaw na sang kaya umma na sumyangaw uri na sumyaw ri sang kaya umma. Aliyoron so mga umma sa lakawron. Umiyalo yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aaya mapi apagtaw na supagtaw niya na kamamasaan yan na orian yan na sumakatutundugun, orian yan na sumakatutundugun. Samananan na sumafia al-khairiyah miya aloy na si isang kaiya uma sa dirumpad susalakawron. Ala sururin mawdunah. Adumadar pasiran sa mga kantera rararaan apad sa bulawan. متكئين عليها متقابلين Amo untud sirano nakipag-ada pasiran. يطوف عليهم ولدان مخلدون Apliyutan sirana mga wata amama mga tatap siran. بأكواب وأباريق وكأس من معين. Akiuwit siran sa mga beso agu mga kendi, agu mga beso apa penuh na panginginom na arakap tuga. Ustayan, sukatirwa akwab ang ngaran na madak lukub, nagyuto su beso ada tangkay niyan aguda angirungian. Supman su abarik ang ngaran na madak lo ibrik, nagyuto su kendiad na tangkay niyan aguad nangirungian. Supman su kaas, nagyuto su panginginom na arak ku surga, agugi imakap maana sa beso sabab sa su panginginom na tatangalang ku beso na ayong din ini betu su beso. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Adi siranun kay ku kaino mau nagu di siranun kedaan sa imalang di kede su akaliran. وفاكهة مما يتخيرون. Agu adna ungaw na sa padapad ku ketindu siranon. ولحم طير مما يشتهون. Agu sapwa papanu kaped ku nganinap kebebayaan iran su taamian. Ustayan, miya ka poong kuanas apitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amata na supapano ko surga dan dedetaro unta apu penatib ku mga kayu ko surga na pitiro Abu Bakar ahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata nagiin na papano ka mau malisapo na pitiro iyan na supkenun na lawanun sa kaumal sa pitiro iyan sa miya katlo sa pagarap na kan na mabeluy ka apad ku pekakanon. Pia kambuat Imam Ahmad. Umiyaka po ko Abdullah ibn Masud pitirura kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amataan askan na kiling ka so papano ko surga na kebayaan nakaskan yang kuman na kulu ku hadapan ka amay iyaw na maluluto. وحور عين. Agu mga midederi ang mga ruruyo ikap mata. Ustayan, sumidederi na bituin sa hurin kakagi mga kamataan. Na sumang Arab na ipagitungiran sa katay dububay so karuyo umatanian amala sabab ko katatang kay ko mga tialok yan apad sa parahiyasan yan ko karumanian. Iniibarat sirang ko karili nang umunti amatutungkop ko pala ko gutik ko didel maragat adad na bon miya katama ka manusia aguda penajin. كأمثال اللؤلؤ المكنون. Andedetaro munti amatutungkop. جزاء بما كانوا يعملون. Abelas kiran kung anina miyaad sirana pinggalub kirana mga simba. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Da akinagiran rawa bugumbuga katerwa mga dusa amarata. إلا قيلا سلاما سلاما. Inunta ayagi imatero na so kalilintad. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Suki mengarko katampar sa kawanan, na anto na suki mengarko katampar sa kawanan. في سدر مخضود. Amada dalam siransa kaywa sidrada mga surukyan. Ustayan, inirupan niya ng kutwa kaywas kaniya na kaywa da mga surukyan. Akalalaya man ko ing dumang Arab ay pagtuga kayo ko lupairan na kabagabagas na palayad suruk na daungan yan. Na sii ko surga na kaywa da surukyan at taribungaan. وطلح منضود. Agu kaywa talah amadadeng kiti sepian.
Ustayan, subtero natal hin mandud, nagyuto kon sumala akay wa surok na kekarik sa unga. Pitero aljo hari asukatero wa talah na basa uto wa tala. Amia panutulag yuto ikapembeti onu ali. Na ugi uti maana niya na pembelo ya sifat, maana rupaan na kayu wa sidr amia aloy sa unaanas kanya na kayu wa rerbesan sa surok, aad na talintang niya na mamamalpal sa unga. Adong penakaturo abisay da so talhin mandud, nagyuto kon so kayu o saging. Kaso mga tao sayaman na pembetuniran so kayu o saging sa talah. Agyuto itindugun Ibn Abbas, Abu Hurairah, Al-Hasan, Ikrimah, katada agu susala kaukiran. وظل ممدود. Agu sirun nga alu nga mamumetes. Ustayan, miali ko hadis sa piyakang buat wal Bukhari aguso Muslim hadis wa Abu Sa'id aguso Sahal bin Sa'ad amia kapuong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amataan na adeng ko surga akay walalakaw no kukuda alagud suatagin sa magato saragun na din yan maktas. Sa susurga na mga sirong-sirong nga amang atag akay wa marenggay gumatenggaw ada abaun karanti o alungan na pekaringas sa kudumudrang na mga tauron. وماء مسكوب. Agu iga antun na tatap. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. Agu unga ang madakal. Adi may ita sa guli makukumpan suki pagidang nun. وفرش مرفوعة. Agu mga dumpas sa ipupuro ko mga kanter. إنا أنشأناهن إنشاء. Mataan na inad na misiran sa sampur na akad. So mga bubay ang mga mu'min na apu makasurga. Ustayan, giyang ko to ayat ay 35 na si panunumpang ko mga bubay ko dunia ang mga saliha. Aamay kang makasulsirang ko surga na kesuy siran sa mga raga ada katamaki ang mga tatay da manisan. Adi kau makira-kira so pang tatay diran. Kasudin swalla subhanahu wa ta'ala imimbiyat ko kiad na kiran. Sa miyaluyan ng hadiso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pitero o Abd bin Humayda miyakaw maasaka tawalok sa bubay ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyang ninyano na isuls kanyan wala ko surga na Pitero no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kasindag ahay ina ipulan da apu kasul ko surga alokas na miya katalikod kanya na psagad na Pitero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at turuan nyo na da apu ka surga alokas ka kusoy sa kangunguda na biyot ya iyan so ayat. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. Na biyelo ya misirana mga raga ada katamaki mabulayo ka amerserses sa umur abagyan ki mangar ko katampar sa kawanan. Ustayan, miya ka po ko Salama Pitero yan Pitero ka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutulang karakan so katuro Allah subhanahu wa ta'ala akhurun in natigyan midadari maputi kamataan maruyo ikap mata ko katitilukian na pitirawakan so katuro Allah subhanahu wa ta'ala dedatar umunti matutungkop na tigyan asukatano sira na detaro katano sumunti matutungkop ko pelako getik ada amiyakas ku unalima na pitirawakan so katuro yan detar sira no ora kamanu kamatutungkop na tigi na detar sira no kau malu dedengelis na law asop kileng ka kusuldu ura kami dedekat kulu kebang na pitirawakan na so katuro Allah uruban atraba na tigi na siran so mga babay ko dunia amyamatay siran na mga loks amyamang itulu da mikris so kubaliran na inadin siran wala subhanahu wa ta'ala ang mga raga ada katamaki mabulayo ka amerserse sa umur na pitirawakan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mga babay ko dunia na lebih mapi adi sumida dari ko surga. Na tigi na subabay ko dunia apa ka surga na lebih mapi adi sumida dari sa detaro ka pakala lebih mapapaya gudumpas adi sulapis ya na misosulan. Na pitirawakan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anto na isabab puto. Na tigi na sabab ko sambayang iran naguso puasa iran naguso simbayang wala subhanahu wa ta'ala mapurwa gumala. Sa penditaran wala subhanahu wa ta'ala so mga parasiran sa tihiya aguso mga lawasiran sa mga sutra mga puputi iwarna ang mga gedung inditaran mga binaning imbulawan
Aya mga igagama iran na muntia, aya salde iran na bulungan. Agi iran teroon, as kami so kakal sadayon sadi kami din pumatay. Agus kami so mga umala so masawit salimwa di kami din kewiswisan. Agus kami suduma darakat di kami din pekatugalin. Agus kami sumasuswata di kami din kerarangitan. Naso sangat amapia nasi ikotawa miadeng kami arkia nagu miadeng skanian ar kami. Na piterwa kana hi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mga bubay ko dunia na makapengaruh masa dua katawa mama udi na telo udi na pat na orian ya na petay na pekasul ku surga agu pemakasul ciram mambu ku surga. Na antau noni makapengaruh mon. Na tigya na hey Salama, skania na babay na pakap semili ingkiran, na aya piliin niya na sadun sa mapiakiran ni parangay. Sa pteroon niya na hey kadnang ko, giyai imapiarak ni parangay ko dunia na paki pangarumaan karakan skanian. Hey Salama, miyata bendenu mapia iparangay sumapia ko dunia agus akhirat. Pianu tulu abul kasim tabarani. Gumiali ko hadisa sa mga tao ko surga na igiraliyawasan niran sa mga karumairan na makakasisirambu ang mga raga ada katamaki sa disiran din kebituanan. Gumiyaka po ang Abu Hurairah amia terwahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino, kilawasan nami sa mga karumami ko surga na piteruyan aso sakatawa mama na pekalawas ko mga karumaniyan ko salungan sa magato sa raga ada katamaki. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Asa gurumpong kumyangaw una, agu sa gurumpong kumyangaw uri. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. Gusuki mangar ko katampar sa diwang, naan to naa suki mangar ko katampar sa diwang. Ustayan, ginan surupaan ng mga tawa kitampar sirang ko kaumbag sa diwang uar sa mga taw ko naraka a inaluyo Quran so betadirang ko urian o kialiwan niyang ko betadu mga taw o katampar sa kawanan agyutos sa mga taw ko surga. في سموم وحميم. Madadalam siransan dua pepengseb ko kubal so kasakitian agung ngani na mayaw sa tama na mayaw. وظل من يحموم. Agu walong apad sa bela bisa apa kaanti ora may tumiwarna. لا بارد ولا كريم. Adi matenggaw agu di pekang gayaguna. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. Amya adin siran ko unano tuwa mga tabukar. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. Agu miya adin siran na dumadarakat siran ko mga laadu sa akapanakuto. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. Gumiad sira nagiiran teruon aamay kamatay tanwa gumaad tanwa bayan kagumanga tulan na pupu na betanu pagbiag peruman. أو آباؤنا الأولون. Agusupan sa mga aputan wa miyangaw una. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Teruang kahi Muhammad, amataan na sumyangaw una agu sumyangaw uri, natang kedetimbuun siran sa masa agawi iya matatendu. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. Urian niya naskano, hey mga dedegagi ima makambukag. لآكلون من شجر من زقوم. Napakakang kanudin ko kayo azzakum. Ustayan, isa amasakita gumarata apanganang kang kunaraka na so kayo azzakum. Agyu to so siyang ka o mga musrik sa Makkah. Aaya ka teru Abu Jahal na sekebenian udi na pelulu ko niya so zakum kagyu to kon so panganang ka na sasawgan sa palino ap kebebayan umang Arab suka kanaun. Sa isu-isu wiran sangko to zakum ay ni pangangalakiran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gukagi so zakum na puung ko kateru zakama amaka totoro sa maana alumiulok udi na miyamlok. فمالئون منها البطون. Sakep noon sumangat yan niyo. فشاربون عليه من الحميم. Agu pagkasanggap kanu kuigam mayaw sa tama na mayaw. فشاربون شرب الهيم.
Sapa kasanggep kanurun sakasanggepap kewawa unta adi kedenggewan kokap kewaunian. هذا نزلهم يوم الدين Gie keder paaniran ko gawi iya ka pemalas. نحن خلقناكم فلولا تصدقون Skami na inad na miskano na ino kanu di pengimbenar. أفرأيتم ما تمنون Miyailay niyo sungani na ipupunto siwa mani ko kandengano karuma abubay. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Bes kanu ipegednun anta aka bes kami ipegednun. Ustayan, gina suka pegeloy wala subhanahu wa ta'ala ko manusia ko lang wana o kita kiadnan yanon. Kaanian maparat yaya suka keednu kawiyag ko urianu kapatay. Sa pembegenian sa mga ibarat, asudun sumake kilalanin nagugiin yang gelebekan so sabagyun. Ada taruh kaplawasin yang kikarumanian sa kapkeednu muriataw niyan. Beskan yan ipegednun anta akas wala. Na ino siran di pengimbenar ko kateru usugu wala subhanahu wa ta'ala asusugu ungkiran. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين Skami na dinyang kaami kolatiyo so kapatay. Agu di kami kaunaan sabe kami madeeg. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون Kukasambi emi ko mga datari wagu adun namis kanu sa buntala dinyo katawan. Ustayan, inad niyan sumanusia asi ko una anutunas kanya na siya'y adi kebending kadima kamumuayan. Giyuto so inaliw niyang kupuuna no sura al-insan. Aba miya kauma ko manusia akuti kaapad kumasa adas kanyan maad na siya'y ap kebending. Aya maanaw to na benara miadens kanyan na dideng katawan nagu di kebending sututulanon. Na inadens kanyan wala subhanahu wa ta'ala apuun salipaw. Na sukiad naw na may to adi sukiad na kumanga langit agusulupa. Kasukiad na kiran wala subhanahu wa ta'ala na puun sada. Na sumanusia na inad wala subhanahu wa ta'ala apuun kulipaw ang makapupuong kubayan na kulupa. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Sabna rakyat kawan niyo sukiya pangad na paganay na ino kanu di penanadem. أفرأيتم ما تحرثون Miyailay niyo sungani na pemulaan niwa uniin. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Bes kanu ipupekatuun anta aka bes kami ipupekalunaurun. Ustayan, mga pakaisaanan wala subhanahu wa ta'ala kung manusia apalayad no tumakikilala o manusia ang kuto mga betad agu kukumpablian niya na mga kaadno to wala subhanahu wa ta'ala adiran kagagaso kaadnaon. Ugay na disiran din perat yaya ko sugun yan. Ini po niyang kumarani ko manusia asudun suginawan yan. Agu sugalab kiyan ap kebabayaan yan na sukaplawasin niya ko karuman yan. Agu sugi ikap mumuriataw. Na lumiyagaday ko langwa nagiin yang galab ka nagu sumakaliliw to na mga siya'y ang makikilalan yan. Na palayaw din iniisa wala subhanahu wa ta'ala sa pantag saan makapamimikiran. Na dadin pamimikiran nagu dadin dirugod ko mga dataruto. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون O kabaya iyami na beloy na miskanya na magugupak na tatap kanuwag imamamasakum yang betadian. Ustayan, sukater watafak kahon na madak lima ana. Isa amaana niyan na pepemamasa kanu udi nakasasakit ang kanu sa kambuko udi nagi ikanu manginsuya. إنا لمغرمون بل نحن محرومون Sa materu uywa miya antior kami ko kia binasa upag perami. Ugaid na kia wiswisang kami. أفرأيتم الماء الذي تشربون Baniw miyailay suwiga supaginum niyo. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Bes kanu imia katuruno na puun ko gebun. Anta aka bes kami imia kaduga yason. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون O kaya baya iyamina beluwi na miskanya na mapeleda matimus na ino kanu di penalamat.
أفرأيتم النار التي تورون Banyu miyailay so apoy sa pagkasilaan so kambu ula ko kambiyag sa apoy. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون Bas kanoy imiyadin ko kayo niyan so kayo wa makadaga al-afara gusto al-mark anta aka bas kami imiyad nun. Ustayan, giyuto so kabiyag sa apoy agi ipaka kagisaan sundua kayo. Kambu ula, aso mga Arab na adna dua kayo ira na al-mark kagu al-afar igira piya ka kagisan na kepuunan na apoy, api ya panmailawang kutwa kayo. Sa biyelo yuto Allah subhanahu wa ta'ala pananadumkiran sa wadnap keednro apoy na so apoy ko alungan na kiyama na lebi mala agumayaw. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين Biyelo ya miskanya na pananadumagu sawitan ng mga tawa tumutembeng ko kalupaan. Ustayan, so katerawa al-mukwin pimaanaan sa giimleleye ko kalupaan. Na aya hindi maanaw no sabagi na langwa na tawa dumadara kata makaiingid agusto giimleleye kakagi palaya siran makapangingindaw sa apoy ko kapupagin tawiran. فسبح باسم ربك العظيم Natasbih na kahi Muhammad so ingarano kadna nakaalabilawan na mala. فلا أقسم بمواقع النجوم Pesepa ako kung mga derpa o mga bituon, subsebengan niran agu subsedepan niran. Ustayan, so inaloyaan nujum ko ayat na ayat tinuguno Ibn Abbas, nagyuto so kaya seginto no kinituron ko Quran apuun ko baital izza ko langit akatampar ko dunia, inituron skanyan sa miya timbel puun ko langit ang mapuro, na inuwit ko langit sa katampar sa baba na miya seginto so kiniturun yan ko lupa sa miya ka 20 agu teluragun. Peter o Mujahid, aso nujum nagyuto so mga bituong ko langit adnab sebengan yan agup sedepan yan ko langit agyuto ipinili o Ibn Jarir. So katada na aya katuro yan nagyuto so mga derpa o bituon. Supman so Al-Hasan nagyuto kun so derpa akatanaan yan ko kakikayang berian ko alungan na kiyama. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم Kamataan as kanyan nasapa amala o katawin niyo. إنه لقرآن كريم Mataan as kanyan na Quran na sasakaw. في كتاب مكنون Madadalam sa kitab tutungkupan, sulah mahfud. لا يمسه إلا المطهرون Ada apekas ku narwar ku kikasusuti. تنزيل من رب العالمين Ini turo na puong kukadna ng mga kaadan. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون Basi isang kaiya tutulnas kanu na makapumbukag kanu. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Sambeluin niyo suriskir kanu ang makapumbukag kanu. فلولا إذا بلغت الحلقوم Naanto naa ikeswa amay kaisampay ku mga bakarang sunyawa. Ustayan, ginan subeta duta waralan tangan ko kaputay niya na sunyawa na miya kaumadin ko bakarangian. Na ino niyan di pagrna so kapatay sa ginawa niyan sa pakakasuyan niyan sunyawan niyan kung mga anggaw to o lawas yan imantong na miya kasupagedeng ko paitaw ungari ko kapliw niyan puung ko lawas yan. Sudin so Allah subhanahu wa ta'ala imigay sa mapanada pakaysa adi kagaga o manusia so kasumbagon. Ugaid na so kafir na badan pepemaguman sa karata iparatiaya sa didin pengungunutan ko kabaya ukad na niyan. Miya sabut sa ayatanan aso niyawa ko kapliw niya na si ipagpuun sa kababaan lawas na pepemanik sa taman sa makaliw ko lawas sa manusia. Gupe kabagro so hadiso Nabi sallallahu alaihi wasallam igira giyamak so niyawa na tundug no mata sa kapuruan. Giyuto isawa papipidengan so mata umiyawapat ko kabuburarat yan sa puro ko kaya tundugan yan ko kaya liyo uniyawa. وأنتم حينئذ تنظرون Askano sa masauto na kababantayan niyo so tawa petay. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون As kami ilbiya maranero na diskano ugaid na dinyo kailay. فلولا إن كنتم غير مدينين Na amay kamaadun kanwa di may isip udi na di mangingim benar.
ترجعونها إن كنتم صادقين. Na inu mapekandu diuskan yanan yawa kuderpa yang kulawas adiskan yan matai amai katumang kanun. فأما إن كان من المقربين Na amay mang kami adni sutawa petaya pedkumanga pakararaniin ko Allah. فروح وريحان وجنة نعيم. Na adnar kiya nakapakadeke agu pagpera mapi agu kasurga na limu. Ustayan, so katerwa rauhon waraihan, na so rauh na giyuto so kapakadedeke ko surga agu so kapakadedeyon, giyuto itin dugun umujahid. Peter o katada aso rauh na giyuto sulimu, na Peter o ibn Abbas aso raihan na giyuto suriski, apalayad no tumaka kekarani amang amaana. وأما إن كان من أصحاب اليمين Na amay kami adda pedkuki mangarko katampar sa kawanan. فسلام لك من أصحاب اليمين. Naso kalilintad na raka aped kakuki mangarko katampar sa kawanan. وأما إن كان من المكذبين الضالين Na amay kami adni sutawa petaya pedkugi ima makambu kegededeg. فنزل من حميم Na pekadrang sa mayaw sa tama na mayaw. وتصلية جحيم. Agu keiyaw kumalagin apoy, jahim. إن هذا لهو حق اليقين. Mataan nagyanan na bnara matatangkad. فسبح باسم ربك العظيم. Natasbih na kahi Muhammad su ingarano kadna naka albilawa na mala. Ustayan, ginan so kinisugong ko kitasbihan ko ingaran wala subhanahu wa ta'ala sa pudi-pudirong ko kala ulimu iyan. Peter o Imam Ahmad amya kapuong ko Uqba bin Amir al-Juhani agwani at tumurong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kutwa ayat atasbih naka so ingaran kadna naka amala. Na Peter o yan abelo yan yuskan yan na si iko karuro ko iyo. Nagwani at tumurong so ayat atasbih naka so ingaran kadna naka alabi mapuro. Na Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abelo yan yuskan yan na si iko kasusujudyo. Sa giyuto idumadait sabab sa kagiyas kanya ni lebih mapuro. Na so orip niya ni lebih mangangalim bebaan. Na da unaan nakapangalim bebaan so kibetadin ko benang kuder pa ama beba agiyuto maana o katuri pensi ikwala subhanahu wa ta'ala. Miyatoong ko hadisa pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asatawa tero niya so subhanallahil azim wa bihamdihi. Na pamulaan narkia na sapuo na kurma ko surga. Uman yan terunang ko tua tasbih. Upianutul al-Bukhari ko kapusan usahi iyan. Amya kapuong ko Abu Hurairah apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adua akateruang makep kudila mapened ko timbangan ap kebebayaan ko lebih lawan na makalimuon. Naso subhanallahi wa bihamdihi agu subhanallahil azim. Pangnal kusura. Giei ikapitwa kapusan ko lumpukan upitwa mga sura ay niturun sa Makkah. Aya bendingan yan na subetad wahi agu sumauri alungan sa detaru kiyaw sayang kupangnal kusura kaf. Skanian na initurun sa Makkah inunta adna matatabi una mga ayat ay initurun sa Madinah. Aya bendingan yan na sugawi iya kapengukum wala subhanahu wa ta'ala. Subegru wala subhanahu wa ta'ala agu sulimu iyan agu subentugan yan agu sukama mata ani ko wahi. Sukatimblian. Amay kamakau masugawi iya kapengukum wala subhanahu wa ta'ala. Nasu dunia amakikilala tanu nakikayang berkukam bebetadan yan. Nasu manusia na keedin sa telawa lumpukan. So serano tu amarani ko Allah subhanahu wa ta'ala akedalam siran sa tata pakapakadaya. So serano tu akir ku katampar sa kawanan arkiran sulimu. Agu so serano tu akimengar ku katampar sa diwang arkiran so siksa. Matatang keda subegragu sulimu Allah subhanahu wa ta'ala aso wahin yan na ayan yan tuos. Na keturu yan so manusia sa katarimaan yan kusuguan wala subhanahu wa ta'ala agu masla-sla yan skanian. Ini turun sa Makkah, inunta so ayat ay kawalupulo agu isa agu kawalupulo agu dua katumirun sa Madinah. Aya kadakla ayat yan na siyaw pulo agu 6. Tumirun ko uriano surah taha. So hadis sa manunumpangon.
Pianu tulu al-Hafidh ibn Asakir ko kiyaw sayo no Abdullah ibn Mas'ud ko kaya sanday niya no na miya kapuong ko Abu Dubayyah. Miya sakit so Abdullah sa sakit aso ini kawapatian na inibentelskan yan no Osman bin Affan na pitero iyan. Aanto na imperergung ka. Na pitero iyan aso mga dusa ko. Natigyan na anto na ipekapya ginawang ka. Na pitero iyan aso limo ukadnang ko. Na pitero iyan abakos kakuan sa pamumulong. Na pitero iyan aso pamumulong na ayarakan miya kasakit. Na tigyan na ba ako sugu sa kabagang ka sa pamamagayan. Na pitero iyan ada pangindawa kanon. Na tigyan na ko pamilyang kakuoryan ka. Na tigyan na bang kakilkan ko pamilya ko so kamramar. Asab na rin nisuguan ko mga watak na bubayakap mbati iran ko uman gagawi iko sura al-Waqiah. Kamataan na miyanagakan sura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi iniyan turoon. Asatawa batian yan so sura al-Waqiah uman gagawi na di masuga ta kamarmar sadayon. Gupianu tulu Ahmad amya kapuong ko Samak bin Harb, amya nagyan so Jabir bin Samurah hagi iniyan turoon, amya adin so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hagi isembayang ko mga sambayang sa datar ugi inyo kasembayang imanto, ugid naskanian na pupekakep niyan so sambayang yan, samya adin na pembetian yan ko sambayang asubu so al-Waqiah, agu so datar yan sa katas apad ko mga surah.